أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. Ngicela u-Allah umdali weinto zonke, umvela kuqala, ungikhona, angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Kuleli verse leli isahluko 18 Suratul Kahf, la kukhunywa khona ngomhume noma umgede. U-Allah ku verse 110 verse 110 u-Allah utshela isithunywa sakhe ukuthi asitshele abantu. Sibatshela ukuthini? Qul, khuluma, tshela abantu, wothi kubantu, innama ana basharum mithlukum, ngingumuntu uqobo njengani. Ningangixwayi, ngingumuntu uqobo njengani. Umehluko phakathi kwami nani yilona, yuha ilayya, kwambuliwe kimi. Kufikile isithunywa sika Allah, isithunywa sika Mdali, sehlisa isambulo sisilethe kimi. Kwambuliwe kimi ukuthini? Annama ilahukum ilahu wahide, ukuthi uNkulunkulu wenu nguNkulunkulu oyedwa. Naso ke isambulo esifikile kimi ukuthi uNkulunkulu wenu noma uNkulunkulu wethu esezibala naye uNkulunkulu oyedwa. Lalela, faman kana yarju liqa'a rabbih, Allahu akbar. Ngakho ke noma ngubani ofisa ukuhlangana nenkosi yakhe, noma ngubani ofisa ukuhlangana nenkosi yakhe, falyamal amalan saliha, akaziphathe kahle, makenze izenzo ezinhle. Falyamal amalan saliha, makaziphathe kahle, enze izenzo ezinhle ezijabulisa ini? Inkosi yakhe noma umdali wakhe. Angagcini ngokwenza izenzo ezinhle kuphela, kodwa aqhubeke nokwenzani? Wala yushrik biibadati rabbih, wala yushrik biibadati rabbih ahada. Futhi angahlanganisi muntu ekukhonzeni inkosi yakhe. Uma ngabe ukhonza umdali, umenzi wakho, ungamhlanganisi nalutho esezulwini phezulu nesemhlabeni phansi nesemanzini ngaphansi komhlaba. Umkhonze nje yena yedwa. Wazi ukuthi akanabancedisi, akanazifaniso, akanabalingani, akazali, akazalwanga, endalweni yakhe ayikho into efana naye. Nanko-ke umlayezo we-Islam oqondile nje othe ngqo ukuthi lo mkhonto. Loyo muntu loyo onesifiso sokuhlangana nenkosi yakhe makaqalele aphenduke enze izenzo ezinhle. Mayesezenzile lezo zenzo ezinhle, azi ukuthi akufanelanga ekukhonzeni kwakhe
ahlanganise umdali wakhe nezidalwa zakhe ekukhonzeni. Sengathi umdali angasivula ingqondo, asivule amehlo, siphume ebumnyameni size eqinisweni. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.